želim kratko da odgovorim na dva pitanja kolege iz Mađarske u vezi sa PKS-om i situacijom u Austriji. Kod nas je to sasvim normalno, koristi se PKS, Bosansko Rakuš, Zebriš i s tim u vezi kod nas se razdvojena nastava teoretska i praktična. Recimo ja držim teoretsku nastavu, pokrivam sve te jezike, morat ću pokrivati jednostavno knjižne i ovo novo što se dešava u Crnoj Gori, a praktička je podijeljena, dakle imamo lektora za hrvatski i lektora za srpski. Bilo je razgovora da se pojavi lektor za bosanski, odnosno bošnjački, međutim to sad za sada nije realno. Što se tiče drugoga pitanja kolege Jakića, definisanje haosa, mislim da je nepotrebno da ja to definišem, zato što u literaturi koju navodim nekih 20 knjiga na tu temu šta je teorija haosa, ali ako baš hoćete, ja vam mogu reći da jedni smatruju pod haosom ono tamo gdje se može naći povezanost elemenata, pod redom, tamo gdje se može naći poredak, a pod haosom smatruju da je to jedna negativna neograničenost. Drugi ističu da su haotični sistemi u kojima je nevelika razlika, u kojima se nevelika razlika na kraju može pretvoriti u veliku i tako dalje i tako dalje. Ja sam ovaj referat ovako naslovio i htio da govorim o haosu iz jednostavnog razloga. Smatrao sam da je dobro bilo ne samo da se nešto čuje na ovome kongresu prvo ovako, da se jednostavno i možda pokrene jedna inicijativa, da se održi jedan naučni skup na temu šta je to haos u ovoj našoj lingvistici, u ovim našim standardima, u ovim našim jezicima. Stalno govorimo o redu, ona je pravopisna norma. Pravopisna norma nije toliko, ona je zanimljiva za ovo područje, a na drugim lingvističkim razvijenim školama i sredinama, to je potpuno periferno. Hajde da vidim. Zašto ne bismo sad malo pričali o haosu i otvoreno da kažemo gdje nam je haos? Ja nisam imao vremena, imam mnogo primjera iz svih sredina gdje je po ovom mišljenju haos izuzetno izražen. Crnogorski recimo, oni se svojim rješenjima približavaju Poljacima, a udaljavaju od Bošnjaka, Crnogoraca i Srba, uvođenjem tih slova. Totalno,